Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. MLA jangka West Shillong constituency ubah polling do ubalong ru menteri jangka sarkar jela. Ula ong ba udon ke jingkut jingmut ban yele baga Nabon Synod College Jayau Shillong kan yo jing itu kum ka People's College. Ya kani ula penpau haba keren haga jing plie ya ka food fest bala penlong da ka college haga shipau tarik unailur arhajar arpusan. Haga ni kesengi la sak hilang da ka principal jangka college ka kong EC bla u Reverend Dr. GPL Gado ki samla pule bat ki wei ki bla syakot ngobha. Ba lailam lang yangi kuni benginya don hakni ka lumpung kini ka jaka kini ka than ka ba ngalpun lut ya ke jinglong kana ke jonga kumu student wadan hajar ni hangi national school bat niwan hangi habaran student barbor banjelek kai hak bor ba ngomina school di jadi when I believe he bah peding jonggi challenge ki pobun kum ka college kila pinti kena ba kalama jong kani ka college pinang penihir ka sejrong bat kam sejrong namtip lah ki kena ki student sini kilong familiar aduk kat nu bat kecing im jong kat naban ndai kangen bun da pipin dei bendan ni kini kecing kedu wa jumpi bat kata kalong ba haba kadon ka conviction haba kadon kecing snow scam ni dei banyak cakap haga jing im kat kum kata kecing snow scam nan siam ka bangidan kata ka conviction ka bangidan halade di kadang syuyo mentan ya ni ka memorandum ka bangalala ban iklan hari ni kidiat tayo batu menteri ramba chief minister jongi kalong na benda ban consider ya ke case jong ni ke college bahkan yo ya ke keredan ni ke status jong ka People's College katakan dei kejing ke resolve ke jonga jingwat ke jonga banyara kat bala ban push ya ke ni kejing anu jong ki kum ka college idam berbor kejing snow ba ka college ke dei ka ba ya kedua ikejing e kaptam hakaliang ke resources ke pelayaran ki resources ki jongpi ki snogi duna inohikai ki dan ki kedua ke challenge ka bede ke salary ki jongki masyukwa bat berkemau ke ni ke kedin ke baong where a weak person sees problems, a strong person sees opportunities. Kasyong hanging ipet kumno, bat ye kendu nu ya kijing jok kijing. Ya pi kum ke college, bat ki students hani ki bawan kambun naki longyeng ki baik kendu ya disadvantage akayo kokot nakwa pa nan mau lang ni ba kedon ke jing ongru ba ki maji ki batbit tam hapatai ki dei ki tu ki ba king ya ki lien ha ki turiau ki bajurdo ki eriom. The greatest sailors of this world have always come from the stormiest of seas. Kedon sa kawi kekentin pada keboong. Kasyong yapi
tahu dah ke material. Kata ke kedin ko ang mau turnem dah pitit hagayet kan pra. Ju turnem pitit yung nar pisan yung tau nar. Terkesyong hanga kesyong api ni dai ke material ko kumno. Kapa pra dari turnem ne bahasa sandur dari turnem. Tepiru ya cepat hagajing ngim dan kanu ngam kwa bangan ong yo piong ani polu wansa college ni walk pangila di and lay ngan chi tu epi ngade kena uba lapas naga vernacular school kawangi keren dak kit kasih adin kedua ngapai ha kuliah mau promote school hadu pengendap pendap ya ka master naga department of English ka kapur ke ba ka new ka donlang ke Meghalaya ka Nagaland ba ka Mizoram tu mapiru ke ke ba mala long ngap kwa ban kran chibun nga sutu kaya dasat ke food fest bun hiki kwa ban ba me ka dap ya ke jing don kap ke ko Nanti lihat dengan ai ini lontang sebuah food for thought. Mo kadwa kadang ya tak food fest ya juga food for thought. Tang kat tu kat ni kintin. Way ba ngasmo ngade ban mention pring jompi Walt Disney. Ia mah port ba ba. Kajur kadiki port ba. Bat haka kamera ku berlit ku syong wai man kami uduk tiak bagi wan gi knai bentut ya kecing kuli jumu bentut ya ketiak kadem ke jumu lada dei manga mapi nilai budkam banyak wat sensar lewat tiar banyak bek knai Walt Disney ulek ku man ke mir daki wan kita kenai khadu wede perlok ruwe naki bandau lei de perlok tau kenai jutin show yu pet mat khaman Walt Disney ule unu kado tau kenai dok pe yu udang sketch ya kado jumu nanta kasmi Mickey Mouse pakai Walt Disney kata kira kemensin jungkir riwale lara ngijok lene ngisha job kasyong hani whether we choose to be victims or victors we have that choice the blame fu ya kan ke college nanya idon rengkan tapi rat iki le kam terpang iki samla kiba la venture mitu samla mentan la venture saya kiba vocational courses repair bakery beauty care multi cuisine chef fast food wine making kini borok kidai kilat kilenti kiba ni kersan dalde yalade kecik jongi kum gejala kam de tak kecik juga unemployment kam de kecik juga unemployability mla ban aikam na marba gimdan iki skill kiba la ban aikam yangi aku juga por ki ud ya kecik keduk kam aku juga por ki ud ya ke influx kamla banong berjalan berarti lada ubriu nas siliang ui bakadon kalak kelenti ban im Meghalaya balingi narang don por ngalo presiden ski SU ngali drum sikki snong geleng kidon gi snong kiba aperkat 4 judan berposisioni
ndang larung sakit tu kisnam ngilap plan shwa jonga ru koi shwa uni udon brio uang ikmal ₹2 utaw la koi shwa yang sakit tu kisnam bila taki ipoi kam shwa yu presiden ki SU terperkat hi mapi kilaya cepat katno ke jempukat menyanyi dan nak tak tahu sim gini kumka challenge bat ka challenge ke pangili ban job nganyai budin ye kiki jing anur ki jompi kumba kila kumpau kani ke memorandum ni don ni ban ai ye ke jingkersan bat ke jingkermen bat kenbau itu ki boong baubat don jing sania bat bu shu ke jing sania ki nong sensiar jompi kita kini kibru ki baong indirectly yo bahwa ke Meghalaya inle kumbale Nepal dan kumbale Bangladesh tipat himapi ke ek wajah larangi poi dakatu balenti don hani pan namar lajit lagi lapan kamti lagi la ayangi ke cingkli dakat mandate ku jong bat ni ku akan lehok ya katakan mandate blazes in piwe iki jimpule iki jompi iki kos ki ba pipile but bu iki kedien hajik berkat ke jompi namar kebam kaba ni piadan mentah apa food fest tang kedien ndru kendala tangan bian ndre kebam ke belet ke jobin kadai benne bat pantai pi sijik fresh food belet kulangi baro isu Komunisnya, udah kata kita, NGP siang sungi, anak kami Amerika ke People's Congress, mereka dibuat, dua kali nak boleh ke jogi, yang kedua dari Reverend Lim Jota, baik